O Arwen Kejriwal hak sngi ublay ulapan merabo on sa hirno naksuki menteri rang ba jong kadalhi hak ni ki arsngi banwan bad on sa phai tat onda la job ya kejeng shani jong pajba halor kani ka am adami party national governor kala dawaru badai ban pelong no kloy election hadalhi ka supreme court kala le ka bakala balle da kabaray hakaliang jonga ban ajamin nga manta kasngi ngawan sa kayeng bisa jong pajba ban kli yapi hatu pikhen bu Kejriwal ulong badon tini ubahok haden arsngi ngan sa hirno na suki menteri rang ba ban nganam song su akategi suki tat hadu bagi pajba ken aya kara jongki ulong habakren suki nong tre jong am adami party hadalhi u Kejriwal dawaru ban pelong ik election kabakam kloy hadalhi ka election hadalhi kadai ban long benai rempang nring adawa bak election hakanong ba ajung kari kanong ha benai no pra bat ka Maharashtra ulong la ban pen kan mau bau Arwen Kejriwal ulalaj na patok asngi thodeng haden bakayeng bicar ka bakakli do jong kari ka Supreme Court kala ajamen yu ha ka bede bakajeng jor jong CBI halor ka Delhi Excise Police bat kani kajeng yo jamin jugu kadai harengkat ki kendon nrei kayeng bicar leng bakinong bicar ki bakan thop he ujoste suryakan bat ujal buyan kala bu kendon ha ka bak u Kejriwal uhaban bot kumba ulhaban bot i kendon ki balabu dak ying bicara kapor bu yo jamin hakat artarik unai tong arjar psaw hak bede ka jing jor ka ID lan ke enforcement directorate ki kendon ki balabu dak ying bicar hakane ke jing yo jamin kilong bayu Kejriwal on sha bon le jingo yak slam terkam menteri rang ba bad ka Delhi secretariat lakhang ru yu Kejriwal ban soi kot kisla la no tang la da don kam ban yo ke jing mencur jong lieutenant governor jong ka Delhi halor menteri rang ba bathamai jong ka Delhi u Kejriwal ulong ngan pelong ke jinglang jong ki MLA ke AAP party hakini arsngi banwan bat uwe nong ilam ke AAP on semti yakam kum menteri rang ba nga bat manage sisodia ngin sa le sa janta ki adalat ne sa kiyeng bicar ki pajba bat kalawe jongi ka syong akti jong phi nga kantu ye phi baro banjet yanga lada ngalong ubahok lada omday tes ngobhawa jet lada kesentar ka bu jengkeli balai ke sokar kalak menteri kam na patok ngala pensya bakala menta ban ngakarpat ya brok ki menteri rang ba bomday jong ke BJP bakim day ban hirski lada susat set patok ong Kejriwal halor kane ke jengjia ka bapan kendet u Harish Khurana na ke BJP ula bu jengkeli babalai utai unong ilam ka AAP utaw ya ke drama balai haden saw prakenta udai ban hirski no menta hakipor bala debro ulale komne ki breu na Delhi kili umla ban le sekretariat umla ban soi kot ksla ka ke jeng mentoy te habala kili hatu ke BJP kelapan kren em na kamta ka jeng thevot ka bakloy ukurana ula jubab ngilapan kre la kalong menta kasngi ne lasai ngin wan phai biang ka bos sanchar hadalhi haden apsan snam habakren skilap thai kubor uhe ka BJP na Delhi uwirandra ula ong ba u Kejriwal uong ba kipajba kidai ban rai lada udai ban long menteri rang ba kajala kipajba kilada ban aya kara jungki lalai banai menswa hakapor election lok sabha pilaya ik surok jong Delhi ban panfut kipajba kil aya kejubab jungki berkilabu ye phi hakajaka jungpi ulong kadba kasang kongres Delhi kalapling subha ya ketikarai bad ino kam jong Kejriwal dak baong bakalong kababiang wala kawan slamru kanjen talabha lada ino ya kam hakapor baka Delhi kaya kon ya kajeng silium baka jeng kadu umba umdi ngakarmen basyan ke Delhi kan yo menteri rang ba bathamai ubala ban lai su upestri kam jong u bat ban soi kot ksla laong he ke Delhi kongres udi Vendra Yadav